Tukwambia sana utegeri wa Meru TV kwithira ugatanite na atu tukubana arua na siasa tiambiriria au tayari kile panel yakwa. Karibu sana kile mubango jwa mbere bururu jwa gichunki ke siasa na gichungi ngo watu ageni mutegeri kumantonye mwankatho china Kenya yonde arori ndene ya Meru TV. Karibu sana utukubana arua ni tukwambiria mubango jwa tureya jwa mbere with the bang. Ara tugetho tukiariria siasa ira chumirite nyuma ya kubuto kwa Ritingwe ngiri 130 ndene ya county ya Meru Ritingwe ba bedritwe bari casual workers kana Ritingwe ba kibarua okay akwithirwa gichunku kya kwa nikibui ni Ritingwe bara beta ware rangwe irio ya kurita Ritingwe ba ni bedritwe bakithetherwa sana ni munini wa speaker ndene ya county ya Meru niwe bwana Elias Murega uratu niwe utukubona arua ndene ya gichunki ke siasa na kethirwa itutaririe ni itumikio akwithirwa kirwano ntubo na kuringana na miario ya kiraitu ni ati ntubo kethirwa bukio kia nkuruki ya milioni 15 ira chithirwa ikire wa omweri na mbechi kuringana na kiraitu ni ati kethirwa yeta kire witi na mbere ndene ya county ya Meru na woni kwariria mantu ya twambire utero arua ngi bwana Edwin karibu sana twaregirie naona tukwambiria na wewe Gichungi. Karibu sana bwana JR Kinoti. Anto baweterete sana. Yibo bwana. Karibu. Thank you sir. Bwana Elias Murega karibu sana kile Gichungi kesi. Yebo sana. Na Elias uri munini wa speaker ndene ya county ya Meru anto bengi bareregirite sana ukethro ukiwatanira na governor kile mantu era maingi na now ukwambiria prove anto wrong. What's up? Mbere ma nteko aria za naibu ya speaker not the function ile yare assembly onde aria za MCA urodhuri ya nainchi wa municipality na tikuga ijonde bobwata na irano nto etomikira bodura wa inyabwe pia mwanya pamwe independent kwithro no withdraw in a independent mind ya kere decision ire kogito ko these an independent mind na musimamo zore andaririe no zu nyana arua ndinazu joegie manto za kashuo na report ire ya kuringana na ore ezani governor na taba tuendwene na kwizara to supportana lakini as pa kashuo issues kana manto za report ye izo buganta supporta na kwizara to gwitikaneria na kwizara nko difa. Okay. Mutegeri arana batukirukira 40321 utukubona arua na kiureketu utukubona arua ni kwethirwa kubutwa ngwe kwa Ritingwe baba kibarua kwethwa ukorwa kireitu murungi kisiasa kana kweri mbechi ikethirwa ikionokwa na ikireta witi na mbere ndene account ya Meru arana batukirukira 40321 namba yetu SMS na utakurikani ati turi live kire Meru FM 96.4 kaitene kano arure radio yeku no kethirwa itu wata imwe kwemwe kire 96.4 rumurerwa Meru namba ya SMS ni 40321 kile Twitter ni @WeruTV @MartinGichunge1 #Gichunki kia siasa. Bwana JR report yeje ya retro ni kampuni ya Kimandhiguru itawa Deloitte in audit company iye kene na untubu kutethwa boare tu bokuretu abruptly bokuethwa ati governor akawa antobani baane you know ni report ya retetwe ni kampuni ya Kimandhiguru Deloitte company ni kampuni iye kene ya audit na itagarira yukirie kuringana na Murega ni itagari tibu mbere kabisa kile kitu kuuria ntubu ketha bukora wa kiraitu kisiasa kana mbechi iko no kwa unguruke 15 million mweri ketha kireta itina mbere county ibu bwaga muno Martin na no ntubu pakanya akomba kwaraniria na ntubetu Meru na pakethie kunda na batutageta no tudikira bari gichokio gyaku oni mpambirie kinyo au kunenkere we gwitwa Deloitte ntiko manyimbi tu mama Afrika yethwe na thine kumena antu bao oni mbije kwina beta kwata accountants baba ingi mono na antu bomba kuthiri nyama analysis jau better than uria Deloitte wetheia indi banenkro millions of shillings kenda batwira ntoto katumba kuga kinya kwambia kwa kwi obvious katuge bo tutikana na buisa sawa ibaerwe na there is nothing utumba kuthithie uria mantu jau tukinyana ndikire report ira banenkanirite kintu kiraki kuligaria antu
ikwithirwa kwibora menya kwina ora muntu athegwa uketha igintu gikaethwa public twinde tuketha tukimenyaga wina mawathe jakaliuna nona na kwengwa uria wina jajangi ate kwengwa na ndi report ite kuumira antu bamenya inathi neri kwongo kwirwa kwibochoka ikiba obara tugire ngiri na thate kwibochokwa ngugine na kwiba kwengwa iba twirite bongwa na nyingo bucherete clip oyo wikuga bakariwa mbere batera gitate gute muntu kuringana nabo ukana ate na mbecha cia ile itirite ngugia ari isa sawa lakini menya kuringana na sheria cio ritingugi no monka jabau bande bara bamwe bari ba municipality ukatha muntu ari anaitite miaka 20 kana 30 no tekena in the first place oni mbugaga ijari makosa muno kana yadaraja makosa muno muntu guite gitarira jo ai kashu it is not in our laws ititikirikita kabisa lakini gatuge atire isa sawa nina ite miaka 20 na mbuga muntu muna atia na indi ka muntu akano yani wane oro mutheri kweli buru bwana mati witirite county kana municipality kana antumate bamiru ngugi miaka 20 uchoke wane oro mutheri so yes, antubani antubakibarua bwana JR. Inkukwata. Na mtu kibarua atina utigwerekera mtu kibarua ati kuri like ora for example mtu wa contract mtu andiki na contract kana mtu andiki permanent ati kuri pension. Ati pension kiri okay whether ankudugania mantu jaja Martin eja keza ja teo then whether wina point lakini no ntu inteto chirio muntu itete miaka 20 kuma gi county council eja ki municipal council eja kiri county government yeri kiri muntu gwito munya eja kubutiro kinyo moria ukeja gwitania na labor laws cheto kinyoka ithoma na nyoke enda pija na cheki tari uringi gutegera ki labor laws ititi kiri manya tukaga casual imuntu ria kwa wages atitherwe na salary awiri kuri wanjuma kana njuma mozi kwa kana mwisho wa mweri kulingana na batekaniritie na for a duration of time ikeja renewed ikero agwa na ukeja utegera ora practice ira ithero kawaida kiri nya nyamora chia antu company chia antu kiumbe withera muntu amba gutenya meri ire akengwa akarungi kwa mweri jumwe riu akeja kwa lakini baba continuously for 20 years iko tumira antu betu buthuku that one is wrong no ntu wikirite muntu hope na omwikira ki maisha ate kumenya mbere we ore ketho gitite ate kali omwatiria agwitira miaka 20 kwina situation jeu alafu na ndinyi all of a sudden umwire ntu tukwenda fair enough bwana JR bwana Edwin you know antuba ni antubedri well ni bari kinyiki thirikari rengi katulwe ni mantu ya kwithirwa ati ni bari ki municipal council kana ni bari kiri county council ila ciari ombere ni anto katuba yuki bari thirikari ni ingi you know kireito na wire akenyithu mwana wire ati naye we kanya ambe ayere obisi this is one of them ya kwero obisi kuthiria mbecha ira kuwa ati ni cio tumika bobu we kiri 10-30 casual workers baitumira nkurukia milioni 15 mbecha ni kaita kwa cionokia kuringana na kireito na kuringana na report ira ya Deloitte ni kuonokia mbecha 15 million. My friend Martin, ntubwa mbere ampamba nkethia Meru ponthe umathochi mokanto nyiri na arakunthe pathikaira Weru FM na Weru TV enko bakethia bonthe na mbere tuita na mbere kurombanira nontu unimbitikitie maromba muno. Amen. Yeah, na unde mukristo na iwe ambije ya kiongozi na nya ugali tore urengi okangaira kiongozi kenda bame hapo maiba ambiji na ndi okay ugwe na aru wa Martin witangugi na Weru TV uri tangugi na Weru TV wiri rongo gire ogwita na ugwe ajori thai no kuonekana wingugine na nduka ya kwithira ugwe uri under contract na contract ire ekwi kuthira kethera ni mieri 3 ko bati kuendelea gwitangugi utiri niwite to monkori new contract na the problem na manto jandu baba kutingire tuma bonde utithirikari te system ira itacho ngugi na let me tell you even in the national government ugategera Uhuru Kenyatta this time round na kuthithia a lot of changes in his government kreito murungia kuthurwa kwa governor this government itathiria mbuga miaka 6 na arua miaka 3 ina
na kwina system cha thirikari cha gwita ngugi na like the way my brother kuga menya ukeja kwithira muchunku na kumira mu Africa utumba kwa mu Africa kanya kangugi ya gwithia ikaba kwa muchunku ura wina experience kintu kira kibati kwithira kirio ugwa ko bati ku specialist na ontobo non twethiri company ere thitha ya nyomere au chunkuni then county government ya Meru euga kasio ba na ba ibete na let me tell you na mbere ya Meru na Arua kire kasio baria erero bakare assigned bare kasio bara baitro bonde namba sira ya umire kuchokia kasio kaire thai application irojo bakwa apply ngoge kaire upia ugwethira waandiki under contract kwi batwere nyeitiri niundi na ndire like my brother Murega tebo thuku tetera wananchi lakini tutetaira wananchi tukibera ama what is there nondo exercise yetekera thira kuma rojo application irio tibaruga chiki bakawa priority barabariku na ndi anto bakaga ngugi paitwa ghost workers onto gutena nindie kwithira Ameru ibakwenda roji sibitari ni kwenda ndawa na no andikite antu bangi batina ngugi kenda wiro ugo no andikite antu ndene thirikari county government so antu bari ghost workers kana bari casual workers kwari na ghost workers na casual workers na ndio the casual workers bonde inyale ya gwatarawa kuri antu beru enjo ni butaro wara matoka para ya kuyo tarwa ya gwatara nawa na thirikari is a very clean system kwa kethe department ya education nirete kasio ziongwetegere na ntu awithirwa department yo thikwandiki kaciegana batina ngugi ne kwenda kasio batano. Okay, so thina bwana Murega ni mwandikani kana imuvutani, you know sometimes no mtu ethirwa kila umwana thina tewe, so thina ni mwandikani kana ni imuvutani. You see, mbere makwe gintu mbuga kugwatanira JR. Number one, in my good friend who could defend the issue is to tell actual human resource audit report is substantive tomba kuga whatever you are talking about the analysis embeta easy to kwaleria re actually in a mon bombo karande analyze kona really we are saving this non to ten again to kike what was given na what was the report is tikuga megambo ere yake in a more detail nante kuikaratachi kamwe no ya audit report mbuga in more detail manza tomba kujana raisi na in a bigger way. Number one, na ile tukwareria report ye kwe mention ye ghost workers. Ghost workers only inkugwatanira ikedro ikwarea ghost workers and they are reported. These are the number, these are the people who are purported kwedro bagitaira thirikari nguge bakiona muchara when they are not supposed to. Kintu kia mbere that was wrong. Itubateri kumanya na atue kazokirua barabonde ba benefit out of ghost workers. Iu tugwitikaniria piware ibabateri kwedro out of payroll. Then tukero atire what are we saving? Krimbechire iretaga kurea ghost workers na batebateri. Tukeda issue na ndezi cashews. Cashew mbere ma ikenda mutegeri omba kwa kugwata uweza cashew worker. Cashew worker no reo gwita ngugia kare wogoro. That's the real definition. Tinya mweri kwitaro kere bayogoro okana na mbio na muchara. Kwena bara tweta contract na nde iriuga nayo ke kuringana employment act muritungoge athira ukamore ambogo kamo engage more than a month mutoni dento a contract buga contract ya mweri baraba inge beta contract ira cha 3 months na renew for 6 months lakini ya kurokau mu convert to a permanent and pensionable. Mbere maiko blame thirikari ira chumbete kweza au inacho nonto bata convert baba in quotes to gweta so maybe angwenda mbere matwera akitheria twere ano ikenda twithirwa twi discuss turi page nemwe na blame yako ne onkuga atire thaire tukubuta the so called cashews mbere moko ba priority oba convertira bau baitete nguge miakeu to a permanent ikenda thaizo omwania as we are talking after 20 years
afomete county mwankega kinyau kuma municipal kuma county council mwanka tuka stable omwanie without anything nontu thaire omusendere utike akana akio akana zore ore wandikiro rukiri ugoro agitate athire ngugewe secondary na ona ndingo forma my basis argument yakwa mbere mabatue tutoteta because atoteta we are representing mtoride areterete better terms thirikari thaire ijaga there is hope any change of regime mtora na kumenya thaire thirikari change ya kwena better future. Look at the news last week there is somebody in Maua who died achiangire out of frustration omwandikite no mo engage for a long time arise thai weza akethro na better terms mbuga muchara twitaitie kana mbuga omo absolve lakini ande omwandikira baro emwiragite atia out of that frustration achiuraga. How many of us mbuga bate report who are in distress, who are stressful, kana barabo suffer more than what we are talking about. Ko oni nanjere nkue the decision area ntome tekairia na inkuga mbeche itweja twirwe analytically we are saving this actual tone itoko save hivi itokwenda ndio developmental goals lakini development na yetenderea when human resource na nio anything that we do kethirikari ni go improve life ya mtu welfare mtu kwegethero akana inya wa kerami kwa wate kurea wa kerami kwa wate kuona beguikia mwana ore sibitare begumuikia skuru then development ile kutoko build on human resource capacity. Okay, bwana Edwin kirithirikari ya munya maitama ingine whether bere yabo yakwa thukana na munya ibwara acho for real na itarira nirio antoba ingi baba bandika wa nonto katue ndi baka isana omba kwithira baka kwandikwa kiri meri neu kabana kire itethiri aru bicine so makosa yari yao ya kwandika anto bana baraba absorbirwe ni tonto batandikira permanent whose blunder is this makosa ja iya muntu gwetwa mheshimiwa Peter Munya nonto makosa ja thithikire igo feel antu kuyuria antu kenda ugo supportwa kisiasa kwireka kethira i municipality kana ntima west kana na ugwe nonto tuumba kwandika antu like the other day ndakwira ja ikari mu vice ndi bandiki batimba njeti andi ocho inyo bare akoya kuthoti kumbo bare nambire my brother kintu kimwe gari ke ya kwithira itete safari ya kinchuruba ikairwo antu bonde stingi yara bakoyura ara ikairwa yekiro yoyo reke ja station police yekambiria kubera kaire out imenye no genuine na no genuine no ina ike for the 7 in case kiondone kana no tenio na ande kwetheka kwethira bwe save winthe bukambiria safari na ine ukukara ukira itwara thithiri na inde bona makosa to aberi on a clean slate kat otege ndio keu I mean is like anko Martin oni to some extent na greater extent ntira umumunya no kuona nandikira tu tetera thai ikyo munya aregere kuthithia that no ntu atenda kantu ba jobless weto ba kira ngambi na be jobless but bwana JR what is the need ya ntu bakethra be jobless na tu na bloated wage bill what bloated inyambere JR acho okay let me ask you in a simple arithmetics one chief officer ere wambe tingana around more than 100 not even 100 maybe 200 the budgetary implication negweta maybe with allowances and so many others to get 250 or 300 the number baratware abo during that time Peter Munya they are already increased in number one chief officer akire agwo akashuarire wa only 10,000 divide ombere imasabu zangana awano chief officer kwandika kashu tika ngogwatithie nteto ejo bobo kamati na kira gia tugituma mbithiro ntina that support mbere ma gatwitikanĩrie tutena report twitikanĩrie uti report irio na antu baraba buti ibochokwa no kurikana the last time I was here indauga ginya woni ngonga uga kethira muntu ate andiki bobo na contract we kuthira nane right lakini ukeja kwithirwo tukwenda kumaria mantu kiri antu na report yeji ithithitwe na mbeche cia muingi
teka chiche muntu ugache muntu etere aromba ngina kana nara itire eja na chube eja kuthithia iche muingi iche ugo na uni iche chithithie whatever na chiari wa company yome kwa ubare ibare bau baome ibare indi beto ba beta ba kwira na mtu agato kwira. There is nowhere in law omba kwira muntu kedra makosa manyate jakwa ijabo ni ate muntu wale ali miaka 20 20 years ageta wakaju imakosa ja muntu wandiki kweli kana ja muntu ro mwandikite the only solution legal solution na niumpe irantu betu barabara yobe dai bakwenda ibete kotini na bakachinda case bete kotini beta boli atiri nikino ntumunya aregero tubuta na nikino ntukinya ogwo kweja tha iji utaoragia ne atatu tukarakarite miaka 20 twekajwo no ntu I mean at the end of the day there is no law ekuga muntu akale 20 years ekajwo which simply means kwe u etagega kinya certain point oti ankwe nomora for example amanotelia nga kuandika narua mbweri go kunenkera me nomora itawate probation period 6 months nkejo kubuta mweri jo mwejo totito no to gross misconduct nkugita mtuko 10 yaki that is according to the law nkejo karagwa kwa meri that ugaga karagwa kwa meri that whether I communicate or I don't communicate eute dine kwa whether you have paid me or not paid me eute dine nomora you can go look for the information kada no data cannot in data eute dine ya whatever ke probation period mbere mo menye muntu atire yago you're not paid ukare after the 6 cumulative the 6 months so after 3 months mbiri go communicate nga kwira kendra nga kuandika permanent kana nte kuandika permanent nandi the minimum is 3 months maximum is 6 months after 6 months ukaya kuza ondeka mwisho mweri brother whether you have communicated or not communicated ko bwiri kumpedia permanent maybe not pensionable but bwiri kumpedia permanent which simply means that papa babwiri na actually ikyo yatuma support to some point ngauga nabare yeni nabatalire miaka bau bakarityo nabatalire miaka abanekere the money katwitekanderie this casual thing manto ya tingweba kibarua I think it's quite expensive. It is not tikangone na ari ngitambe anko irero kwa atera Martin ugo twari na waja just a minute ka twire all right twari mtu waja na no ore aja oigwa muntu uju akiuga kacio kwana auga bwega na kanyua kawe no kaja kwithira clip iu irio ari nyama ino nguga wetho ta bwega kwana gwa kacio exactly if you are not employed well atara inya bwega ari no unda ugire no nguga thai na we na menya atiri kwina system kinya kwa wenja ari akarawe na mwekoro na twana kwi mutaratara yo gwita ngugi kenda bomba gwitania na ina harua utumba thirikari thitho mweri weri jo ethatu kinye ta menya which way to go kana in direction ire go to take you start now confusion manto ya kuyamberia ku insight yanto ma ore ako thivi incitement ya kwira anto bete court keke bate kwita niki no bate kwita court Kiongozi ari menya anto bate kwetera matin murega in this a new regime any thirikari njaro na by all means no mankati tuli kure anto tukamberia you see no mankati tuli kure anto tukamberia kutheria kure anto tukamberia kuandikana you know gwe kyote kwera which we are all agreeing no kuigwa but nengo kori atre in ghost ito kwa agree ghost ekedro kwe obareo ibagete atea ibaitoe na murikanie 10 te ghost 10 ikashuos dokwera no euke mbere maya to kwa exactly nande au to kwa ito kwa agree nekibo to kwa na ara to kwa agree na ara to disagree there we agree then the question is what are we saving from the ghost workers tukatariro ko ni bira to save 15 million from ghost not from casual let me come there tikambeje yao na nkuonye very simple manya riri okwenda gutethia mwingi kana riri okwenda utethia ntu baku anko chokie mwanka gikaumoka constitution yetu tukithithia devolution twenda utonga buchoka kiri antu not necessarily development twenda utonga buchoka kiri we decide ora tukwenda kuthithirwa nikenda tumba we improve our lives tunako mwanka utonga bobo achoka to spend 15 million kiri kasho waka let me murume na ago tikire nga guthiriria kaka wanja gwe kyoka this way utigera this gentleman the same gentleman na ntena any excuse for this
ejire thira munya age akaga gintu gigwitwa county hotel. County hotel yere ebwiri kutho hoteli ngwata bo bwega ebwiri kutho embi hoteli area mbere etharua imunya mbere yona 750,000 renovated over renovated the average it would have got 2 million every month. Sasa sawa ikachoke ga absorb some of those guys bau akubuta dai. Now it will become a liability gombero rato tethia mbere majo kiti 100 million imaka nate obukoroketi yake finance 100 million Kenya shillings kende garurwa nande na nina akoroketi mbeja chiawe na nyomba yambie gwikiro inya ite na bioro na ambi kenda yambi hoteli na nde tukarure kairi ye obisi na 100 million nteko manyagana no kugwata milioni yekana. So it is becoming a liability. If 100 million nyombere kari wa stima. Don't forget that. Ikari wa stima no tunande ire ofisi. Che county government. Ire ofisi. Ikari wa stima, ikari wa roji. Nungo etabobo yaka. Na what possibly mbuga nyala 100 nyedra bomba kwa bateri 100 on to now. But some 500 what do you mean by 500,000 whatever? Office Nigeria kichitigere chie nara ba kombarete. They even have other space. 100 million iringe akakinya another nyomore na idakatu inabyo nara munya akoborere nyomore chiangaine. So you would have made enough money to pay these people. Omea topic yetu bwana JR. Kuru ntubuko ndo totalire bantu ya casuals ba na michare raba kuona the 15 million. Niongogera na nema already tutara recover 2 million. To recover 2 million kuma kire kureka ku invest in the wrong thing. However, manya tengi manya ko 15. Mbere mato trarega ukaja ko datu kuona report yeje mati. And mark my word, na antira change mutanoba. Ndiuga atiri ukaja kwithro kwiwe contract yewe expired. Genuinely na maratati jaja leo bro. Kutena contract. Kutena or whatever. Of course, ukaja kwithro muntu na guita me yake, uite me yake na there has to be something which is there. Na ukaja kwithira baitaka na level yo na niya kugira ewu akuthia bora to level every day ukaja rojo ngakwira ukaja kwithira kashu o baraitaka na every day ukaja rojo ngakwira tina ngugi mbito gwita ni khairi it is done na ndi tutani daga tutinidi kinya etawate eu tutiko need audits tutiko need audit ya audit muntu kwangu kena the problem no raba abutero bonde amwe kana the problem ni what is the problem? There is no problem. The problem here is you over anyway warekere antu ba karo mwanka ba translate from makasho to something different no to over there antu ko mwanka ba employees but kinyabo bena thina actually kwithro we tera mwe no nyeto to batata ro matin to yuga atire niba ite report batunengere tumenya gocho kwa no let's come to the analysis. Just a minute bwana speaker. Kiri SMS mwarua hello wero okay. Decision of sacking is ruthless and very void. Wenu wakawa Kireito ameisha kisiasa. Kuna driver wake alikuwa na amemuajiri pesa mingi na anasoma atafute okay tekwelewa. Ungenu warua Martin salimia sana JR Truman. Tunajua Kireito anatafutia wale watu walimsaidia kazi ni boni kutoka maili 3. How true is this? Wengine wakawa yes, hiyo ni kitu mbaya sana kufuta watu. Making the report open would have been more meaningful before taking the decision. Salimia hao viongozi sana. Ni Victor Kumankobo. Asante sana Victor. Wengine wakawa Meru TV naitwa Kim, nafanya kazi kwa shule na nimefanya miaka 6 sasa na sijaajiriwa. Labor laws inasema aje kuhusu watu kama sisi. Anajiara watutethi. Wengine wakawa anashangaa mkisema kesho ndio deadline ya kuapply kazi na hatujaona the advertisements. Where are the adverts? I think Meru people we are disappointed with Kireito. No kuwetako ate royoni do deadline kure mtu okuwa hawa atira on advert ya kuapply. Yana ndi omba kwithira watithikaira kameme kana thoma ngathiti. Is that listen to me very well. Man, deputy speaker thwania uri atinda ngathiti ciothe cia thirikari kugurerwo bicine ni mwananchi akona ngathiti. And who's the problem? Communication. Ina listen to me. Akiaraia nteko araia. Cassius iberi ba apply ngogi. Na ibeji na ba apply ngogi. Kaka jo bati wa apply ngogi ke munene ke deputy speaker kai kenje yara.
Kedra onde mo the citizen What form of Meru. communication? Number Citizen Meru ndo Number kwenda kwa kasho. number Na two. tena information Number two. Listen to me. Kana ngeza ndina mtu kwenda kwa andikwa. Number one, Mbere, my Mwana agent, achiaro. are you agent? listen to me. Mwana achiaro akaita kiongo, echiarawa. Utumba kuka mwana uwe complete. Nande anto baba, pekaraja anto ntikumenya mbombo kubeka kirati na giku. Kwenda beka. Dikira kwire mbere. No ndo number one, manto jaba kwariria jakashio. Papa tikuwetera exercise ye kamba kuthira. Ukethirwa na ndi ukiona ukashio bonde, baraba pride, baraba andiki bonde bakwa. Yani twaze tuwe umukunda ya ndawa thairia murimo jweto muraga kana ko mukunda ya mbere akanyuma Nani tika mwire how do you wait? Tika Martin. Are athukia kabisa igutwira kwe kasho babutirwe endi bukandika kasho bangiruju. Kasho te bako dikira mto ati ondikira. Dikira ngwire. Mto ati ondikira no ndamwira atire. Kasho bonde. Nada communication myself. Listen to me. We, kasho bonde. Dikira go no. Kasho bonde bara berero bane. Berero kasho bonde iba braingoge tumenye ibe ko bare njanui na ibe ko batenjanui. So antobara babutirwe or the same kasio bara bonde kana ni ghost workers babutirwe lesta antobara babuti bara bero bane ikwari na kasio na ghost workers na bonde bande ki the name of kasio nande ma muntu ataitango gya munya ataitango gina thirikari greatu ethira akimenya ikura romba let me ask you no no go to information let me ask you area mumiru no chindi kura now you are getting personal. Let me ask you My friend, no, that is not personal. Kenya Meru, we learn with the Listen to me, just a minute. Kato do mesemesi, that was matenturana na ndobara basaksinde ndio ntone bu enja yara thumba gwitaromba kura wajindwa kwimana ya mairia Meru do mesemesi jiri that wow bwana kiongozi akivuta pumzi kidogo Omarua 15 million is not wasted, is being paid to casual workers ni Kennedy kuma Meru. Ono kawa yes kubutwa kwa Ritingugiba County kuga changia kumenwa kwa kiraitu kisiasa ni untu bara butirwe niwe batearia okay anyway sawa arua te bwachangia kumenwa kwa kiraitu no bere ya tuchokera kirimantu ni kuonekete nteresi maua ni kwari na maandamano na rukoro turo sana barabareni ya Maua town and then Maua now ni kumwekuru mwe nteto chekeba sana ara chekire muri nkingo no chorwa gitumi no ntubakwithirwa ati ne nabutiro ngwe kire county you know ni ntubakeba sana but then something may come up akiri nteto yikwithirwa ati ni Maua ni kukumire maandamano ya taudine mutindwa tutirona manto ntwa ya tutiraibo muntu ochiorwa does it mean no kumbike ati anto wengi baraba andikini bakumarotero nyambene somehow you see Berema I may not go to that direction. I don't defend the issue about casuals regardless in Naumete. That's not my perspective because is a Meru na Naumete Meru County or but even whichever way. Regional balance. I understand what you are saying, regional balance. No corner. For example, Antobaraba and the Municipal kana county council. By the virtue of a county council, Bugabaraba ingeba umete within the locality. Kana municipal within the territory. Na inyaba abako recruito. I may not ntomba kuweza na authentic information. Ntize na ante discuss nte the part and parts of discussion ntina factual information. Buganga antobaba umete gembe kana ba umete tigania kana ba umete imenti. Ari gamberia ko discuss about the information tena fact nte a credible reader. Na antenda could take that dimension. Ona ni kire madogano yako kinyania u support ora murega uga it doesn't regardless me other iri ratu ina problem tubiri go solve problem we umbere ri tukamenya na ari antu umite whatever lakini kiurege yako igiki imbi gutuma twithura twegesa bwana Martin report ni eri 90 million kenda yumira tumiona why are we guessing
imbi utuma tuya tukithugana ne ate ibao kaba inge ibatigania kana ne kaba atauki menya report yebwiri kumarua tukethwa tukiumba kumenya tukamenya genuinely ukethwa kere aja na ugo we nio bwana Martin watwira wojo contract yone yathirite ntukuna nikyo ni baba kuga tukogwa na butwe ni no ntu contract yone tuchoka nyuma kidogo bwana GR. Yes. There's a time governor bwana Peter Munya etikire Senate na kiore kire regional balance ni kejire na wekire chokira ke wira ati teta kwethwa ngichwa antu kuomisi ende bareta baranda andikire kana antu babandikire county ni antu baraba apply na baraba qualify na ndi yu ni othina utukuona nani wena ije kwina igukwandikano nani ntije na mbuga ugo tije na Elias ya tije amba kutha that is the same thing ire thithiru imunya era antu bawe kana we perception you perception take and na fact na ndekwenda kuija kumwandira nteto itio lakini ankwaga ne ate yani mumiru yani wonde atije ikubwiri kuza ukikita ate ukiandika nontu babwiri kuira ba Elias bageta kuira antu bao bakera chibo mwa eni antu bonde bakera jonto tuije da ibo lisine ko gitaja i jeshi ne kuandikana so itokumenya we already know halafu kwena kure kinge kwenda okuri I thought ithugano ore arero save 15 million indi bao baba ngitu kuandika I thought these guys kama tari na ngugi iko gatuma babutwa the casuals batari na ngugi iko gatuma na ndeto babuta kenda to save 15 million maybe ka inga makudho ya another 15 million yacho bakure kire ghost workers na ote ghost worker buti atutikaniria umbere mote ghost worker buti Martin enda ogulika ni atire 10,000 I have the figures nataka kuguess I'm not guessing like my brother here 1,030 Meru casuals 1,783 ghost workers na ghost workers baba ai mwanka 31 ojora tutikumenya ba ghost workers bo bari baho tariki 31 ichi akurukire na mwanka thai tutije ibangana ba chiononeria na ibangana bakubuto be ghost workers no ntu ba ai mwanka 31 according to the county government by watariki 31 kedro utatarirwe utachumirie gitare uchumirie bere tariki 31 adro tetro uchumiria withruo gitara we ghostie na ndipo babwiri gutwira kuma ke 1,783 bangani baumire na basevurie tore yao kwa unande bara totiki bataumira na ibo twitikitie be ghosti ingiri ne unde butwe inyani kuuga ne butwe ye ghosti ne iko butwe iringare babateri odhinga to ibao so bwana Edwin now come 1,700 ba my friends kambere JR I'm much matured in politics more than he is. Tutekwalia politics. Na ndio utombombera kera utombombera inkuthithia guesswork. Untomba kuthithia guesswork. Adia ningukira. My friends. Ngirereni. Mbaraya gintu kira nkumenya the fact. So na tirasima kreito murungieta avuta ghost work era njayara indira abutire kaindire andikire. So first this gentleman now made the katiba yetu to get the right to information. Listen, number one ikwari na ghost workers ibetire na itore areria kasio na kasio na bo para bari mbuga under contract kwibo baitangoge itiete renewed no munka untona ndikira boga system chie kwa bwega kethira ikuongerwa another 3 months kana 1 year ithirwe inonda kethira iku apply position iriori wa apply ara ugo bati kwandikwa na ndikuona nindi kasio bonde tha ibaiji no ntu iwo barairwa kasios kore kasio konje yara no ntu kwenda kumenya so otobobo maanisha hata kile kiraito muno ngikubuta listen to me oni arampumete aranchiari kwina kasios ngutarira uma bairi bathatu bana lakini ntiomba kwaria mbuga ikwathithitwe makosa ntimenyete monka muthia jo manto jaja imbi bati kwaria ndona system wewe ya kasio kwibo bandikwa kwibo batigome au niomba ti utonyera nkamenya why nikio wandikwa ugoti gome you see
ukaja kwithira i system ya kuandika casuals kwena aru aba kuandikwa 1 2 3 4 choka ngugine unde na right ya kuria ni kinonto kethira nchiari nthimbiri kana ntima west ni kinonto antu ba municipality casuals ba chokwa ngugine akwira kwa Ukuona totema facts. Let me give you facts. I'm setting an example ni example ngwa murega Fair enough bana. Yeah. nontu ntikumenya nontu ndikira nkwira menya nya witetera antu nubati kumenya iba utetera menya ukathikira murega na JR kana thirikari ukathikira bati guthikira kiraitu murungi kana taita nchuchu. Fair enough. Bana. Mbere, let me correct my friend. I'm a elected member of the county assembly. Information orayomba kuweza na executive onde passwe kuweza na also an He's a good information. friend to the government. No kuigwa. That relationship but not mandated anywhere. Ka andikie emuritingo gyo thirikari spokesperson. No. Kwanza mbere ariuga atiri. Na yo kwa andikini antu ba Meru obariria bonde. You are just a MCA for municipality, a very small one. Look at content. You cannot call people of municipality as just as small. I'm speaking about the small ones. Not small people, but the small ones. Back to the point. The idea as we are speaking, kwe anto casuals bengo gene. Look at, for example, Meru General, kwe oba achokere bange beome. Look at even Maua. In Aza, there are people who are back by criteria kubachoke bamubange bateona bange bakero bapra. These are things that we are questioning. What is the criteria bwana JR ya kuandika casual workers? Ni ile kuibati okay. Ni ile kuibwe bati kwethira itumiro bubwaya. The county government na mbitigire tutigete ki back and forth na this gentleman. Let's just deal with facts. Edwin facts chana ejane na nderanda chia kompejane. What this gentleman said ke muchema njura ba thithitie be na arithi. Baugire atiri turienda kuandika casual later on a need basis. Yes. Yani tugekethira antu ba public ba health ba kwenda kuandikwa munene o health yaga atwira ini mbere bamba ko buta bara bakuthia bara atwire batu turienda kashu batano baandike kashu batano na batemenya kuandika kashu batano yani kimbundu hapana one te kambwiri wita woni kwerencha kiraitu kenda mbira na ate bwiri ko nyemu choro kwa kenda mbira and as far as I'm concerned I don't really care woni kama muandikite muchara jwa chumbira nguraga kinyoka ya kwethirwa ntita kumugiria mbete no morene mauta ata ya guroi mama ari ogoti ibure agai so is my servant you ni muandikite ni mdosio my friend na sheria yetu iriuga atiri easily otebwa bweri ko thithia ate mburitie public participation wajaire ekauga atiri ndina right ya information oni ntebweri ko mwerenta mbweri gweta rojo obisine na kare gonengera ukaja kuthwa kanira mainya jakwa kambita koti mbweri gweta koti in that case no about wait ya report ya Deloitte na nina atwire the last time nyumore choka research bageti uma kuma research bakagitata bagetia na ni bagwiri ko dabeti kiti wo mwandikite bwana JR ubatiketwa wena report ukanda kwira no MCO ko my friend wo no representative wo kono tututemba gwita nyumora twinde so this gentleman is supposed to go atambitiri eka ya kurema kwataka mbera miru banga tugetie akwindire yawe ni etu my friend and we can't yokurukira koti ino mbitie kuma kotini kana kinyanda ndako ampa ku nongokia mathaki ngeta njirene ngeta ngauga report ije neje no ntumwaro jia kana mwatania kana chore beto bakwingwa ni morene kana mumeru big enough mumeru akwingwa tutekumanya niki no tukea tumake engwa na ongea choka andikwa tutekumanya ole andikwa kino ntunyomore wikeja kwitho ere rojo marada je ja chokwa rojo ukaya kwitho yu maburyo then we have every reason to question na tu enga tu question na nya president wengo nyana tutumbo kinya no na tara muntu na eta karego so kuandika kwa casual workers kuri na criteria kana ni say for example town admin kana ward admin no kwa ni kwenda ntubana aba kutangwena okay na ndio system particular yes there is a system tugire by need basis katuge baringitira neu bakauga kethira county assembly Meru ni kwenda cashews batano mbuga kethira bare baigara abati go for whatever reason ntemanya kira bomba bainde bakauga kwenda bangana andika ni bathirikari public service board
bakaeja na report kuma kio ikeja kwithwa different na ni agatwira no witherwe nyumore lakini that is what the law says ote muntu ungi obwiri kuandika anybody kinya kiraitwa ate bwiri kuandika anybody ka appointaga baba bakurukia kinya bara nyama CC bau na bau bonde andikite no mwanka bakurukire kinyumore uno ntu no representative okwo ije candidate kiria no ntu murega kugitata agwete kiria is as basic as that kwa unande public service ni ibwiri gwita na ndeka thithia an advertisement ibabwiri kwithira bekite weru ne tuka twimenya uria baandikaga antu bao baka advertise jonto kuona kada thirikari tha hii ni ngo kwira mantu ya KDF ni ugite na ni advertise ite muno na chibo iba ije kinyoke thro kenda baruga form ile cha kujuriria mbere ogeta kwa chibo tha hii wetoka nenkero baruga which means ote witho bureo na nde ure ombo go fail nonga chibo lakini naandika Nyamore County public service niwe bwiri kuandikana nontu niye kanenkanira ki department yo yukaire Nyamore ere ku request mbeje cha kugitata cha kurea. Okay, so bwana speaker, mutaratara yo yurayo kaithra yo itumika kuandika antu ba are you the ones baraba kaithra be kurukia kinyaka jo workers bakenda kuandikwa no mwanka bakurukia? Not really nonto inya batu kwena county assembly public service board na kwena inya county deze which is county public service board irana ande ona need nega create na are kwena obatu ko ba ube independently mandated to do that na iboba recruiter without the influence even of the governor ko wa inya mo already within the Katiba na County Government Act iba ina inya ko recruit. So do we just apply to go ku advertise, or do we just apply kana kugeri kana ate Antoana ni kukwenda casuals? But I'll give you an example. Na jongo kwera we discussion yene bateri kwera informed. Meru General had advertised casual jobs, 7 of them. Na you know kwani even here. Na chiaenda that first. Until twemo chairman yo rekora ete Doria, why are we advertising no kwigwa while we are even sending ombangi until with the information area with the factual information they had to cancel that no ndora ya ne ate already boko geta ate na ndora iri na open tueuma during the rekora ete mzini na ikionda abate dan kauga ninya na ire bo recruit you don't have to go to farthest corner kuchwa casual na ire in the surrounding obone the same people bo baandika riko au ko ijongo konia casual andika na ire kwena need mtu fulani na boka advertise that we need maybe 10 casuals bago operate maybe in hospital kana inya koza ni takataka then from advertisement let people apply but private bone who are suitable then kwenda ku vet in interview better interview so then you vet from there you kwena budget turina ritingwe bara bakibarua ngiri mona 30 bado county no yatana mbere kwethira recruit some more casuals. You see the that tureareria kuringana na report na 10 that eze kana ngiri mona 30 na ikyo kuona na debate yetu ikichangia mbere ma 15 million yetu go save ntamenyere receive from the ghost kana 10 that eze the next step igo tori atre were there in a need to have 1000 that casuals was there to me there was there non to ekedro etareo ntukwere eza ni deadline nuonere what operations chonde chia kwamire especially in Meru town na Maua town utena ogotarea mate na ibo akavete ekedro gotarea need kutingionekana takatakeu everywhere na inya sibitari area iringenderea na operations chiayo ekedro gotarea na need karega ku advertise bangi karega ku advertise but non to kwarea need that why kwagire na extension na mwanka na arua ruka the deadline ere ezani and tomorrow what I'm getting iro bago apply na bare apply when they were in job ekedro batingo gene na gukonekana everything is neguendelea normal then there is no need lakini ekedro etikuendelea to normal that means there was a need for that casual. Okay, wanajiana ndendo kuuri kiuria very direct
kubuto kwa casuals ba was it by design ati babutwe mapeme na anonto by the time tukinya 2022 maybe anto bakeza be kuolo agreto na butere alitingo ingire mona 30 kana nyankuruki was it by design ati to beberida hii so that by the time 2022 yo kinya tukiambire kuromba kurenge odaro ko mesahau au anga speculate mati nondo ndumba kumanya bora bari magobanyo neja ja gavana na ndikwenda politically speaking ni orembitikitie ka guchuira ba atubawe nguki uni umbitikitie magobanyo ja kwa ni atubawe that is okay, that is fine lakini menya events orati kuthingatana you'll bear me witness otutumba kwithirwa Johnson ande MCA auto confirmira ikwari na need nya ugwa bwakavire nyomori ikwari na need andu bobethwa bengugine no ntukwagire rukona mantu jonde jarungama bagwa kugitanda babutere ibo baturire rukobara na so in that particular whatever kwamba kwithirwa ikwari na need no ntu bokethwa bari ngugine mantu jonde jatingi gitata jatingi karika na ndo gachuria atiri ukaja kwithirwa ngugi une itoa bobwega na gutethera kwina problem na ntu baba ibo tugwita casual indi mbia tumabutwa kenda andi kongi na ndenge uchokeria kimathugane jakwa abutaga baba kenda andi ka barembuga be bathimene noe kino ntu kethera jora kwererwe nyumba ya baba iko na kazi nyingi ina ale baruguru na ni kubwa na ndi ngugire to mwanga irenge chuwa na ichi atwirwa ate tuongerwa gitikingi gitareo geto anga impia anga commission anga impinte kuligana na tabeta kwa ni those people kiongerwa giteke na nyombe baba nene kuruki na ndinya nyombe je baba ni ono ndwite ngomba kuthithwe no mora no bamureka na bamureka bangi bakareka no nga twinge bara bareo ke na nyombe baba iona space ya kujukia bara that is my perspective bugo butena yo we are supporting a project with Meru Youth Service which budgetary yo era tokurukete is 100 million. And we are supporting that project. Neki nonto ya create more opportunity cia kuandika youth. How about the wage bill? This is now the discussion that Gwenda Inyaye will bring on board as we go on. Eno nto million you 15 chirengi umakire 100 million you anto bakaliwa comfortably. Yurante kumenya my friend na bakaendelea Martin. Yes. I don't know why you are giving these people more airtime more than myself. Utumba ko anto ya time ko karajeka mwicho ni yo yule anto baire bakurike. Please don't blame me. Kaje yaku. I know bati undikira. No ntonkuigwa my brother go nto bobega mono tokiumau. Auga kasio kwi unto aputeuga kasio bakande kwara bakwendekana. You see? Yonto ngabana ugire department kethira neoth itegi na be in need of cashiers paka etia cashier bau bakandeko. You see? But let me come here tiambo mbakwira deputy speaker oni nda support cashier ane ande kwa kashiongi. You see? Unyethira itwachubire thirikari na kinyethira tweku na itume support. We have to call a spend a spend. Atea uninte supporti ma tia kwendo atoni na deputy speaker kana JR. Oteo mbako buta. Wabuta muntu uri ethira atina makosa. Muchokia ngogene. You see? So kubuto koko ari kwai. Thikira nkwira mbako igintu oteo thikira. Kwirere atiri kinsuro beka itite Nairobi. Koko ako ina suspect ku bukinya anthe bwinthe. Oh, so ene kenda to amberia. Kenda to amberia afresh. Po amberia ochoa ike for the 7 years to igwiki murege ka kenda deputy speaker ka ikenje yara. Na andre system wire otemenya who are ghost workers and who are casual workers no monka system wire ireche to bwega. No, point so of information. Ito very correctly. Na ya iten that kwa iten that na kwa ghost workers no wegana. Let me tell you, kinyaka sioziba. Koka abata pride tengo gibwega kenda bomba nyako ande kwa permanent. No monka withdraw inonda. Kethe na ntoba batora municipal council. So bwana kiongozi ukiakwitwa tutuko menya ni ba ukajuozi na kenya ukiakwitwa tutuko menya ni ba ukajuozi ni ba ghost workers. Then nito tuto arire audit companies
with the audit. The company kuthithia audit ni ejanere report ya ghost workers na casio workers, lakini casio ba bethiro inyabo bateandiki bwega ubati kuandika casio bwega no ro ukamwandika umwandike kuringana na utiumba kwethira we na degree bwana Martin na we casio hapana no monka ujukue wa apply ngoge upia county government ye Meru ikuandike kuringana na kithomo giaku na ura itango gyo chenjiro wite aria ugo qualify kwithirwo ri. Is it genuine? No, I don't think so. Isn't. Ni kwe kumenya otoeto bakiuga atire ojo twamubuta no ntuna arari over qualified. Twa eno ntuna arari na degree twamuita kenda tumwandika bubwe ko tunandiraigwa gintu. Anje yara ni atagwo kwenda kuigwa go kwenda kwirwo atia utari the path dikira ugore ariria mu Meru na ino bati gwetera system exercise ye kathira ya thira report ye ko mboria Kiongozi ri nikibukwa dikira ngwire my brother no nduri dikira ka tuire listen tiambirie no bati gwetera exercise ye kathira ukethira wina good report ya kuthurani okauga atiri how soon? Listen to me no nto thirikari utumbo miuka yomarakisha urega itangugi no nto na system ciao cia gwitangugi utumba kurangira ito na arwa gira ito ogwe twejange report no monka kwithire kwina mutanatara jo gwitangugi implementation report is there dikira if report is there you have to wait for the report what in deputy speaker So na no omori atiri dikira kwire dikira undenda kumenya atiri no ntomurege na report abati utwira atiri antu bara bachoketwe meande gwinyanje yara kiwa kura antu bachoketwe ngugi abati utwira ni antu beko bangana bachoketwe ngugi na ibangana beome implementation ibati kujambere kana report. Tika nkwirora ko karama tin. And this is the law. This is the law, is not guesswork. Na niko kara ginya ke parliament yetu ere anene. Ugo oraigwa dongo report. Oraigwa report you on the ankiumi report ambi no mwanka ite parliament adapto. I parliament. Kenda ita stage implementation. So the governor ikeke utumaona mwanka hii dongo report ita bore na kinyere human rights ire runga meri no ura na teta kwa that guy ura na mutundu wa iti the late KK whoever TJRC report non to ita adapto mwanka hii parliament itumba kwa implemented na nde utunyana ni actually it is illegal kwa liama it is illegal to implement more other recommendations of a report. It is supposed to be whatever. That is the law. You see, there are things that county assembly. Automba go take different dimension on to a report which are supposed regularly to come through the county assembly. It is one of them. Report in Tanare Mbugae to advise the executive to make decisions. Maybe we request for it. Non to compel the executive to the factual information he can atomenya by what decision maybe raba make was it man is no getting a report skewed towards the outcome we ko geta hata okwenda lakini ande to kwenda ko kumerewa and you can request for that na ande ko report na choiria lazima chezere through the county assembly can adopt towards the implementation. No kona za report icha CIDP kwena no development plan kwena report nyingi they have to come through rigare through the assembly lakini uize kwa report bomba kugeta internally the executive can make decision ireba ko make out of maybe a consultative firm yomba koreta report kenda bona idrai pageta prudence so I may not take the izimbuga irazima erengeze through the assembly. Na kuri mtomo kuwa arua the report should have been made public before sacking of casuals in general. The list of ghost workers should be made public. Ne Kiongozi shouldn't be personal. Kiongozi tegeri ba kuira ore kwa personal ngino akawa mto kena siasa na maruru muno na tibui ne tubati kwetho tukiona advert chiao. It's very unfair kubuta casuals cause atebati go to riteria ghost workers as they claim. Uno kwa mugeni Martin kurega
Murega JR na Edwin. My question is, why do we have nominated MCAs from outside Meru County and they are not being sacked, but our people who are contributing to our economy by educating their children are being sacked? This is not fair at all to our people. I won't say my name for privacy purpose, but Centro Imenti. Okay. But Tumau, Yes. we can go the 15 million nuze kuenera tuita production productivity area boga idaka shows baba koreta. You can do analysis omenere the 15 you are talking about to save two ones go it maybe to development canan anywhere else. No material choria when you lay off cashews baba me barari department mwanya productivity awirari mbio. Because no either in that current they are just they are paid just to sit down there. There are certain works unless if they were not produced any but are productive towards kere ko grow either economy to machiara zao. Then all that you to call this report non to ga much detailed information iraba to take one. Me atore area face value area buga to aero the 1070 the 10 maybe 88 information area is scanty. Na kiyo tuirateri, let's get this fact right. Okay. To is the other next in the debate. Tuene what the numbers you are talking about. Yeah. And the cost analysis here, za to kwa area ku save maybe towards our account. Na ndiki na ndaike mwa. Inko da Twitter Antoange bwana JR. Ambuge kauga gina ndaike mwa. Yes. Oni area irengithro enjire area njaka buru na ntengithro ndina thina nayo kabisa. Ndimu kario Meru. Na ndena right ya kwa mbere kabisa mbere milioni 90 itumirwa nkuthuganio no mwanga kwithirwo kwi department ya approved njira ya mbere kabisa mbere mbeji itumirwa itwabwiri kwithirwa twina C ekuga na urachi kaithia bora na kira tukwenda report yeu kira undi ijire ebwiri gwita ke local I mean ke county assembly eta ya me discuss bobo yaga mbere tutire nganto cha Korea Deloitte. Sorry ari nane beje ituthira kuma ke point ya mbeja nane no itubwiri kutha kumenya nya MCA na bwiri kutha kimenya tukatumira 89 million kuthithia this kind of whatever tesa so stage ijire ebwiri kwithirwa report ire thirania na Deloitte yeja na ni am table parliament baba question department Which it says maybe ne batathithio no tuko ni action bet itekio na ni utaka ngukonya the best whatever and then tabati maybe apana utumbo spend 90 million alafu yethro report yendene that is out of question is not law aya tika dilie kwa point ijire ebwiri kuja kiba Elias beja ba mithoma yani ba actually they scrutinize ba me debates bakachoka point ithatu bageta no kuona bakuwa na ndeba ka recruit on need basis department heads no uten department itina kam minister oyo akajukia information kuma na aria kiri antu bau akamenya ministry yakwa irenda ngania kumba kuza kwene nyamuntu urari no ukwenda kubutwa lakini na perform bobo ya department yongwe bageta ndo ibweta ibo samona mora we committee ziche nubumba kuthia bora babeta bakauga nande muntu akauga atire unberi atire nonto ini minister health ngania I mean department nani kwenda antu bana na kedra ibakumba kwa retain ngania ka retain yani transparently au aka retain nonto nagwitanga ubo bwaga babange batena ngugina ni department iragitire atya ye antu agwita the other way round to ambo babuta riu nande twambio bandika ubandika kairi na kwina antu nyaba mwake ibo babwiri kula bena institution of that's my take bwana jia kiongozi kwa kwenda huko ankwenda choka kanyuma kidogo mbigirwa maimbadala akiuga count hotel yaki na milioni ijiri iyeja ya office I prefer to arere topic yuntu kwa ali na ugire ugatiri auga nande ni raetheru office na uge kala stima ikala rojo kinyere ithero ori hoteli ira stima na ikala rojo lakini Meru county government itikwenda hoteli thai no kuigwa ikaba kuthithia office anto bakera bene environment yenjaga ya gwitira Meru ngugi mandu ya Cassius twithiria topic yeu Cassius kinyethira itokwaria Cassius bachunguzo na bategwa kwethirwa bara batwire ngugi na batina thina na document ciao cie clean muntu ungi agaeta guchwa andikwa na andikwa muntu urari
leo Riu ni rombo kuromba kana ni untu. te romba ngu andumba kuromba romba ni rombo kuromba kana ni untu ya command ike mena radio menya nje ya riwa we no andikite great na yo ni no command na right ya kumwira obati kuthithia onora kuthithia nkauga ruju na ime au ni te hande kiuga uga ndi kombo emuntu onde general kibia kwa Cassius are arandiki ategerwo na kwothi kwithira areo muntu ungi akaandikwa atewa ukwa gwita uyungi agutonyithwo mweru menya Cassius ba kinyethira deputy speaker no batetera pena kwenda twariria just a minute please 1 minute pena iba kwenda school fee iba kwenda mantu maingi batwire kuthithia kwa ana baria kethira ibwo qualify kethira otengost waka fair enough na chokwa witangogi itukuelewa bo wero leo hello okay what you think here please hakikisha utoniria kayoka kamemeku wero hello wero hello habari ku ule Isaka Mutura Isaka bere kezia ngwana wewe ba uketheka bere mani kangenda kwa libo ya nonto ba kwambiriria mubango yungi mako muyaro kabisa yato ke ba tekangia nonto bwaku mukuru ko wende ngenda kwa Edwin mwita Kiongozi ni nonto tago bare Kiongozi kadro atari la jamantura ya ba tine ko ba yaro tumre ne ba muntu leo kavuta mtu ngwe no to mwire te mukyo muvuta oduranye kintu kage takataka tika kwenda kwa litigation no ikari kurita ngosi wakati obati kubera oveka pending beba kezo abake mention na abakero wowe no ete takabati tia kuira tia kwandikire ngui biro kintu kira gomba hone lero na hone la anaba Meru bo ya kuwa na ko make Meru ngireti na ke vuta anto na bende nyama loni yangu ko rara itula sigara itibondo ba kwezi bwana gitonga no kwigwa kila muntu age yavuta ngweno ntobo kwa nyaba na ringero kura tutemira ko make ngireti ale to make it okay thank you asante thank you wero hello habari ku nzuri sana karibu sana tulale na mkuru wale na Marete bwana Marete karibu hello ile kulia tele kule ndio ya Kiongozi kile Morie toka kutagara kitakamnya amnya andika zanto okay turangi kidogo kwa madam kwa kwanza pia mtu na marieta kwa dalambo akili kati kila mtu baba mmoja taandikirwe okay wero atu kingi wero hello habari ku hello ito kuibwa hello turari nao hello okay wero hello okay sawa tosha watu turingira thimo please make sure utonire kayoka TV ku but I think bere atudhirie mubango no tunkona twena ndeka inkai yao Kiongozi eitarea governor munyari ukuma itene wore ne adhiririe bioski brapi ari townine na kwede kudhiria towni na waka kabro na it looks great kaiteneka no ndubwa kurita bioski brapi mobio bioski bini biaribie corona seems like MCA or municipality na kwendo choki bioski birengi ethera kure antunga support murega ngochokia bioski ni nyenda toro wako andi kweguru bioski bichoka mutindwa nindi tayari no ntu antu ba bioski bakwengwa antu ba baingi bathinire muno na bengirwe ba promise hatweto bothithiria modern bioski na nte kumenya yumba go cost muntu mbio kurwa na kioski gireti murega modern ya container gagitwe gaikora ini imwe ya Nairobi
antu bakendaeria nguo na bia kurea bachethia nonto au nte mupinga But I thought bwana JR katwathira cia town. ari ote town ya thera wala kwari kuora wananchi kabisa na jara ijo makoza munya thithirie ni ataumba kwegera okuga koegerero kwanto no utomba ma thikira manto jaria kera kwi manto ejite ajo ya kureta yosti monda ndene town ne ko nindi yosi ketha Nairobi no kuona gwiki monda ni yosti bya kuingawa I thought kwenda nduka cia kwana town ni otomba kuwa kwena nduka cia kwana na kwi mtote kwothe kukombora nduka ngiri 20 kwenderia nguo kana bya kure na ndi uni actually you know ithero in my main whatever na ndomba nya kwenda kuongera inya murega inya a better ithogano ringi nya nguruki no ntuni kinya gita riu mathugane jakwa na murimo jakwa no jojo nkuigwa na ndi andu bakinga obeka shows no ndu muntu ena gya kuthithia bure na ndi kuruje ni edo twinde mati uwo komba kukombora nyombe nduka 20 na nyani yangu kwatana na nani atengwa nene na te baba ingi ba kaimono kweno ora nwena ndi utiungi akumba kabisa na bare ona bagwiri utegerwa ketha isingo mathaas antu eni muntu aketha utaratibu ura bukujukwa ni utaratibu bwa muntu ura okomba wina mobatu akathithia bure ukeja utaka nyaza mutindo jojo umete ketha ija makutano wa kinyara na kumatieri utererwo oreo kuma au nda ya meru primary ri kwitha kuna space nene muno nene kabisa na kwene nyaka barabara kai bi thongi tegeja gwakano na muntu etekirwo gwaka kya weki kobochani tureka ali iba bakire na baba nenkere na muntu akaya wa standard cia kutheria na mantu jange ya that is one. Number 2 kinya kwena bonge mpomba kwenda na impenda au muno na yende inkuigwa gwa wona ntu bambye kuingwa kwana bakengwa kinya baba kwendia mugutano kogoro bakengwa ende bwana mureka antu bara bakwendia chapati ya chiringi 10 kinyweno obatu uni mbora ya kiuria kimwe mati mbora ya atiri ugo ketha wento murume yani mutane na wina mwana wina mwekuru na na bawe ugo breadwinner ugo ukuthonko moko ukwaga indi 50 irorokere kuma ni orukirwe ni umubuko tema na ndi ugoro gukinyo no agire ganto kabisa ugo wana ki mwana ngina amwirire ka bagweje no ntote breadwinner nge benwe ugo gutuo kwaga na ndeno ntu chapati na joji enda gwa alba na balba bangi chiringi kana na mahonga ere utumba kwana na chapati lakini kuena somebody ure okanekero kioski decent kana we something else nyana yewe mathaa ja kwendia kogoro uningitanitie mpande tangure chapati ya 10 ijiri njoke ngura gasukare ka kuota mpane naye na konde tambere mwe kururuga ana ibare batwitorare tukamenya gwake rojo no that is what na menya ni economy yetu na kitu maona nya company jari ja kinyanya ba benda ya mauta ante kwenda obeta malito kaya kanku batangasa nyamorene ukona kwina economy ra twite kadogo ugitokinyi into no ntunuke ukethra muntu na kugura kinya gichiko kimwe nya kya mutuka kena mbeje ile kuche kugura nyamora kwere ya kuthithio bora so utero korwe tauni ibithithwe decently no ntu munya na thire bobwega itabiria bire biareo ban murega bakithia na obathithie decently baba ngena obakwendia na mogoro wakinya tha 10 mwene nduka ingari nukorenja amba stop na JR kuri antu bana Nairobi thaiba kuwa ukazi ni bara oyirire town everywhere lakini nao baretekirwe muthenya bwana mati oni ndiuga cia kinya tha 10 mwene nduka thiria ibetikirwe nya parking ni ile cha munye chie mugutano na ukabrone yu kabisa nontore ankonie the simple logic mati nambetikiria nkonie logic yu ngali emwetonga Kinoti Marete kana mwitongo nge bwana dula irejega egatindi kwantu amwe ekare chiringi 50 ntuko yonde egatinda aiku lakini mama yani ore onderere akigitanga skuma ntimwetikiria tha 10 na itwekire nya stima akurea no goti bwawe mwetikiria kuma the muchiogoro agitangira skuma chiega parking ine kau kinyare ya 50 wagitange nyotheri na le 50 na muntu no waekirwo kuma thasta chio tuko che kwegera kena nani mbona gwika ngari runene everybody is happy yes casuals baraba yes everybody is happy 50 ere ka bale ya 15 million ira bakwenda but deputy speaker ntiko mnyarire ngitwa kuona beja kwariria mubango yo but then ndina kiuria how clean town ya Meru ekethiro eri nontu ni kwaku iwe MCA na ukureta bioski how clean will it be kana ibe na wera tukuona Nairobi ya ukazi kwethira makiojira erezera batu kwariria thaito abuta if employed more nontu already nyoro kwendiare katere aga nareaga nagita kibao giae tikiti ontuku kate bateri kuona service yo moigerera au agwitira ngugeu back to the vios but
oni za oni na inya governor na bangi twaromba tukiugaga will offer modern viosi ke bara ba koboreri to us we are fulfilling badwe manifesto yetu ira twatetai na oni ina to gweta assembly twateterere na mbeta chira kurukwa through supplementary budget ekureta modern viosi kiosi kera gikethro again a standard chionde na already that you involve the technical people para bagategera kwina hygiene sawa na ikyo kwina public health kiri technical committee area kwina engineers kwina inya banjira gutegera na arabige kwa bitego obstruct the traffic ko already the technical team area involved to ensure all the parameters to ensure no jam to ensure gotena the hygienic isasawa na standard beyond the bikageto within the county government na bikedro biena design yemwe kara size everything ogatego ruka the Nairobi area I think Odion kana Kinyao me Nairobi hospital Kenya yeah already be out na be very smart tugeta Isiolo Laikipia they are very smart ko tikyo ge kureta ruko na tugiretera model ire container chombore kanero nyegoro chikedro chena space as long as it is affordable kire mwana inchoria otukomba gukombora ndukenene and they are cartels iricho control even the Meru town Kiremanto arent. Speaking of cartels, there is no one. No, to chiole kire views obview maybe. Na bibyo to only I'll fight to the rata. Na inya ke mochemo no just stakeholders ora torare azumodia. I said very clearly. Tote also tote enda kureta the private developers. Kiremanto za kugetai me akwe barabomba kweza bakaria na county ikenda baka baethia na ndi no twake with the same design arafu baambia ko one from that but to take care such issues non tichi kareta cartel non to the easy ogeta even the main stage baraba enyombere gitarire retene utoa o komborete they involve cartels na ba sabureta patwe kire mpango zozo vios on top of a cartel there is no there is no subletting oewa ekedro for a short duration maybe even of miaka 5 no to the moment oewa kios kera waitirangoge by that time ogono bateri kwethro ko grow wa makiwango kia okwewo kinya platform to acquire platform ya miaka 60 o grow everonge it is will not be renewable but to form etera ikenda to era the model ya kani ikenda to nyia kateriria cha oerwe the moment oerwe na ndo keza gukomborithania kairi na kairi rent ere gete gitaia na bakethro iza either ka family issue it will remain the property of the county government thaira the moment to aiza na priority ke baraba koborero na nkaromba inyani ompekanya maybe twethireria barerie mto municipality nonto no ndurete ina wamenye imbinko mubangira kirenda ika maybe izire please one oni tukugeta mantu za encroachment chianjira inkoromba kariba municipality bonde baraba kumenya penjirene let's cooperate batu njira cheto tha iji ite accessika na thai kwena disasters amenkore kumira mikasa fire engine itukomba go access area kunka buromba itoamberetie kaithe party mwe municipality kwamberie kaithe Kinoru na Kigure batu tuiburomba no ndito kweza even tomorrow na physical planner na surveyors to abothimira ikenda boembera njirene na inkogoro no tukwena that operation ikenda njira chetu tugikinya ko grade na kudoza kukiria chithro already tie within the measurement ire bateri number 2 itobwan korombe number 2 bati to kuromba itoko shirikiana na partners tomba kuona wala to create more opportunities wategera unemployment level tai graduate barabo graduate every year in the economy yetu 3 million job opportunity rego create country yetu ni around 75,000 ugategera itegwetania na what you are producing na young people batena nguge bati twetete another level kuona wala to create online jobs na already itoambirite ko negotiate no bari unge office ye kwara makutano ikenda bona opportunity rio cha go create more opportunities. How long will this take?
already program yenderete even as we are talking. So maybe after 2 months okay ya uringe to chunkere exactly to arejea zau asante ko already oni penderete ametaratare minge ni ora muga time tutena to kwaraireza kasho lakini mbetaza baririe ore ndingere kura o municipality mwera what we are doing as per now. Of course. Asante sana no ntubwa ombikiri nyawira na ate dawo chwari ngio kera. Kabisa. Asante. Bwana kiongozi. Daike mo please. Ntubura mpenda kwera deputy speaker no ntunkuigwe na very ngunda india. Kwina na betu barara omyo tuko street ndene ya mutindo. Amona yore na india ya kona kioski tukwenda kwa kwithira area ya impio. Street ine chia mutindo no tuko na imwana mwali. Ko wimbi ya ga map na india yo trimana na ntubare barara ome nare agitango inge itekwereka mea mtore ategero bwega bwana deputy speaker tikwenda ko kwithira are akona kioski kimwe kiawe atinda mari mo boraya bakauga neana na ndi mtore about politician batu to bati kutigo chienda kinyaga ya kwithira Uhuru Kenyatta kana Ruto kana Kiraitu ukena mandiki mwananchi ore okuringire kura indi mandu ja twathiurukire tukira Meru yategero muno ithirikari county na national kera ugire okareta kioski tukuga munya na thoki kwenga kioski turo tuga no ntu kwenda kura ituge untubura ibwa thoki uchoke oburete bubu bweru na nindona makosa liba both incondefend thirikari gachoka ngia kana mwanki kuga there is this there is that kuga nkwira Meru atu support thirikari county government lakini makosa joneka mtu akaigwa maruru werwa makosa me antumba kuthora munene ka murega kana JR no ntumba kuga iko makosa mali kinyoka ya kwithira imama kana ugoi my friend no kuthithia makosa no bati kwira makosa ugachinjia. Thank you. Yeah. Mbitekeria ito mungu etekauga ka street kids ana baba already na program pambere tena itwarete na Kabona Institute ekutwa kokatel aonere course ine mweri zomwe etirarin electrical kana yani mantu zate kwenda long term nonto antobara to abareta rehabilitation ko baike school bamo batena time eu to bareta ka program inyango chwa well wishers to barete amwe baike Kabona mweri zomwe auma electric yani nena know electricity kana tirarin kana maybe catering muchwere nayo opportunity aranka amweka na bombuga ndeza na mwatachi ethera ni hoteli itu nacho agakarare akomba go sustain ndiugo i project ya self reliance lakini ga project already ngeza to aririe mo. Thank you. Mukuru kiama na please okiri kene ndombera kethwa untu oba kubuta casuals kethwa abakethwa bwina impact ya ana atekiri siasa cia governor Kiraitu oni mathugano jako itwikinya kinyamu icio mora ndo agatha bakorirwa nae na bawe menya kaire mate arauga na kuromba kura kaire na bawe na kwenda kura miaka ingita na kwina bawe bari agekira na murega na kwenda kwa ngabana kwenda nyono pesa ikebere please yara no ethero akenda kwa ngabana bwana murega kingi kira kimbote diari bau kana na bau kiongozi akuga ukirenganira bioski ukanengana nyomo ari umwe banengerebe batano ucoke ni ora bomba gwikirwa machine yaje kuthithia mutundu ejo chuka mutundu ntukwe mwe kana wa inda jonge ukona mbeje bara maito mtekora we ale tini koezana mutikeriomba kuona ye MCO wete koezana ale butaka nkuga bukadithia jomore bukadithia mubango jo gintu kiu kinondo nyatha kana lazima ithiro ikibenefita muthako mwe imwege thabe kuyibika thabe na kinyozi ndakaithano no chienjere au eja wenja mutojo waku wona magana okinya magana yairi ugeta ungiakeja akathia bora kwa gwika nengero a group no ntuni thero beta nkuru kiginye gukobithiana mbeje iba kobithagwa cia youth wa kobithia ndaka 20 chiringi ngiri bebte utubomba kuithithia na cio no ntuitumba kuba sustain ngithirie mbuga gatire biblia yuga abo bwega muno ntubetu bauraga kwa gomenyo wau nkurukie binge bionde ituchwe omenyo twethe tukimenyaga mtu akamenya rights ciawe ketha ijo ugu kubutwa na kingi kiro akigua gitikorona unene bweguru kwau ntikirani ondu twe nkuromba kwa na ntirija kwa muntu no ndombita kwawe na kwerencha Meru mbera andirie mburoti kan JR menya kwerencha Meru kabera Biblia ngabera atire ibachiomie au aguthithia makosa ibachiomie batwa umenyo na nkuruki ibaitetere muntu na itetere kiuma bo mantu jari etikitie agetikirio kinyangirwa nthiguru agikira
auga anga bakagita anga bakathithie ibathithie lakini withiro nabo nuteterete ira iraitie eku ijana ndio kaumara Martin ugeta mtu awikira mpengu utheri yani wakinya mbere na wale ukauga ntikwenda manto maingi yani ntikwenda manto maingi mbire ni hata bugita ate bukwenda well no biblia ni ugawa ukaire mbere ugitiro buthuku bugwatanire ntira rega lakini ni mwankari ino tuteka hii makosa it's not illegal kuriongo tuku kunga ke utekuraita utheri wina nara umite na nara witite na ndi ugo umeaja twathiria tha ithano withirwo tena ngari wanite wikirwe mpengu tuje tukujira na no mwanga tuje mtu no it should not happen no mwanga tukaitetera na twachwa mtu ya murega no akongera voice yake so we cannot be afraid and we will never be afraid. Asante sana. Thank you so much gentlemen. Unfortunately bana Kiongozi Biblia yugatiri anto bakwa bari ura no nto bakwaga omenyo nanje yaranda igwoga anto beto bari ura no mei murungu aririe manzo jau Iwe sana mutegeri wa Euro TV no tubakwithira watanite na atu tukubona arua kiri mubango jwa mbere bururu the premier ya gichunki ke siasa na gichunge nguchokire nkatho no tubakwithira watanite na atu tubakwithira tukiuge thimu nyingi no tubakwithira siasa au ni chokari sieko wata mwanki na next Sunday I promise together tukiuge thimu na kuthoma SMS kithomba so itana mbere kwa arani na batwi kiri mubango jwa gichunki ke siasa na gichunge the premier na tuketha tukiitana mbere na mubango juu na ndirwa okay yeah sure kuri kiuri kitu kurite kitho no kuthwania kubutwa ngwe kwa casual workers kukethwa kuki orwa kiraito ki siasa na nikuona hao 57% barua yes na 43% barua no kuta impact ya ki siasa kile kubutwa ngwe kwa casual workers. Ibuka sana ntubokithira gwatanite na atutu kari na bwana Edwin Bundi Kiongozi. Asante sana. JR Kinoti no kethirwa ari analyst wetu kaiteneka kiri mubango ja gichunki kia siasa na gichunki. Thank you very much bwana JR. Thank you. And Murega Elias niwe deputy speaker ndene account ya Meru na MCA wa municipality. Thank you so much gentlemen. Thank you. Katatu mani Jumapili wingi kiri mubango wingi very exciting. You are Gichunki, siasa na Gichunge. Keep talking to us. Okirukira Twitter handle yetu @WeruTV @MartinGichunge1 #Gichunki siasa. Kedro ndeka memene roju kwamberia the mwechi yarukiri kiri mubango yumo yaru buruna juyungi yua chancha mukandene ya Weru FM together twina murembo Karimi County. Thank you so much na good night. God bless. Asante.